Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan video. Danas smo nazad u AFK areni i došlo je opet to vrijeme kada smo skupili dovoljno dijamanata, dovoljno summon scrollova, dovoljno soulstoneova da prizovemo još heroja. Pa hajde da vidimo ko će nam se pridružiti na našem partiju. I to bi bilo to za ovaj video. Ako ste uživali, molim vas da ostavite like, komentar, favoritujte video ako već niste i da subscribe-ujete ako već niste i da vas vidim na sljedećem videu. Ćao!